अहानबदा मरुइबा पाउसिंग पिजरी स्टेट अमा अनि खक नतना नॉर्थ ईस्ट स्टेट अयाम्बदगी अफस्पा मथंग चहिदा लौथोकलगनी हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह न फोंदोक्रे नगागी मिचम तरुक हाटखिबगी चपचाब जस्टिस फंगहन्नब होटनगनी हाइना एमपी बिमोलना विक्टिम फैमिली दा थाजब पीख्रे इंडिया लेंगाकना मणिपुर थोकना हाइबसे मयेक सेंगना ताकले हाइना वेटरन पॉलिटिशियन ओक्रम जोइना फोंगरखले नगागी मियोय तरुक तमथीना हाटखिबा थवोंगबो लुप मंगाना अकन मोओंगदा यानिंगदब फोंगरखले अमदे लेंगाकना लॉ एंड ऑर्डर ngakpa ngamni miyamna lengaki mathakta onsilakpasu yai haina kepekona chaksin wa thamlakle खुरुमजरी ममी टीवी की मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मीटिंग ताबिरीबा पुमनमकपु एलांगबम दिलपरानी चनुना त्राम ओक्चरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग द थमलिबा आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर एक्ट मथंग चहिदा मपुंग फाना लगनी अदुबु स्टेट अमा दी मतम खरा थमखिगनी हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना ngarang न्यू दिल्ली दा सेंटर मदी नागालैंड की चीफ मिनिस्टर ट्राइपार्टाइट MOU अमा खुजेक पिनबगी थौरम अमगा मरी लेना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह न फोंदोखिबने ngarang नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो अमदे असम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा यावना खुजेक पिनखिबा MOU अदु मरु ओइना असम मदे नागालैंड की बाउंड्री एरिया दा लेरिबा मिनरल सिंग असे लौथोकनबगी मतंगदा पिनखिबा खुजेकने थौरम अदुगा मरी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह न हाई नॉर्थ ईस्ट स्टेट अयाम्बदा तंगदु लैताब फिबा मपुंग फाना हंजिलक्ले मरम अदुना मतम सांगना थमलखिबा अफस्पा से मथंग चही लिसिंग अनि कुनगा तरेता मपुंग फाना लौथोकलगनी अदुमपु तंगदु लैताब मपुंग फाना हंजिलक्त्रिबा स्टेट अमा अनिदे मखाताना अफस्पा से मतम खरदि थमखिगनी हाइना फोंदोखे महाक्न मखाताना हाई ngarang असम नागालैंड अमसुंग सेंटर का खुजेक पिनखिबा MOU असे यामने हिस्टोरिक ओइबा नुमित अमने मसिगी खोंगथांग असिना नॉर्थ ईस्ट स्टेट असि मपुंग फाना चौक स्टेट अमा सेमगतनबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आसान मीटिंग अदु थबकता ओनने MOU खुयेक पिनखिबा असिना असम मदि नागालैंड बॉर्डर के डिस्प्यूट बेल DAB दा लैरिबा मिनरल अमदि ऑयल असे चही डिकेट अहुम हेना स्टेट अनि असिगे बॉर्डर दा जुरिस्डिक्शन की चयेतनबा लेना लौथोकपा यादना लैरखिबनी अदुबो हौजिक MOU खुयेक पिनरबनिना मिनरल सिंग असे लौथोकपा यारगनी हारिबा मफम सिंग असे ऑयल अमसुंग गैस फंगबनतना तोंगान तोंगान मखल की मिनरल कया अमा फंगली अदुबो लॉ एंड ऑर्डर की इशू लೈ मतम कुइना लौथोकपा यादना लैरखिबनी हौजिक्ति स्टेट अनि असिगे MOU खुयेक पिनरबनिना मफम असिदगी फिल अमदा नोमदा ऑयल बैरल लिसिंग अमदगी लिसिंग तरागा मंगा लौथोकपा ngamlagani मसी तरा हेंगलकपसु याई अमदी मसीदगी करोड़ तरागा मंगा हेना रिकवर तौबा ngamgani मसिना मरम ओइरगा इंडिया ना फॉरेन कंट्रीज सिंगदगी ऑयल लौबगी चांगसु यामना हंथरगनी हाइखे महाक्न मखाताना हाई नरेंद्र मोदी ना प्राइम मिनिस्टर हेक ओइरकपा मतमदगी नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगदा हेना मिटिंग थंबगा लोनिना रीजन असिदा क्वाइदगी मसिंग यामना चतखे प्राइम मिनिस्टर की मिनिस्टर नरेंद्र कुमजाली सिंह अनिगा ngasi fawa tongan tongan ba group amadi state government ka accord taraga nithoi khudjek pinaduna region asida thokliba thodok wathok sing chada marifu handarak pa ngamle haike ngarang MOU khuyek pinakhiba asina state ani asi hena development leiraklagani haibase center ki cheta thajabani लेबाक असगी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अदु ngakna chatpagi khudam amani haike ngarang new delhi da MOU khuyek pinakhiba aduda union home minister amit saha union petroleum and natural gas minister hardip singh puri nagaland chief minister nephew rio amasung assam ke chief minister himanta biswa sharma sarukyaki हेमंत विश्व शर्मा जी NDA के वरिष्ठ सहयोगी CM नागालैंड श्रीमान नेफ्यू रियो जी, उप मुख्यमंत्री नागालैंड
श्रीमान जिलियांग जी, उपस्थित गृह सचिव, DIV, पेट्रोलियम सेक्रेटरी, दोनों राज्यों के अधिकारी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। हम ऐसे क्षण के साक्षी बन रहे हैं जो कई प्रकार से इतिहास में आने वाले दिनों में लिखा जाएगा। अभी सभी ने बताया कि इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी। ये भी बताया गया कि इसी पैटर्न पर मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है, परंतु मैं पूरी चीज को एक अलग दृष्टिकोण से भी देखता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समृद्ध उत्तर पूर्व, विकसित उत्तर पूर्व, इसकी संकल्पना उत्तर पूर्व और भारत के सामने रखी है, आज इसमें बहुत बड़ा हर्डल हमने दूर करने का काम किया है। राष्ट्र प्रथम की भावना राजनीतिक दलों, उनकी नीतियां और व्यक्ति के लिए तो समझ सकते हैं, मगर आज मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्तर पूर्व राष्ट्र प्रथम की भावना से ये समझौता कर आगे बढ़ रहा है। कुकी खुलाई पाइबसिंगना मिहाथिना हातो पिख्रबा कोनसा खुलगी विक्टिम फैमिली सिंग अमसुंग इरांग नमरम ओइरगा खुल असिदगी लांजेनदुना मखन विलेजता चंगजफम लौदुना लेरिबसिंग ngati लोक सभा के MP अंगोम चाबिमोल अकोइजमना हक खिबगा लोइना मिहात असिगी मतंगदा पार्लियामेंट पुखतुना चपचाना थेंगनगनी हाइना थाजब पिख्रे लांजेनदुना लेरिबसिंग अमदी विक्टिम फैमिली की माइकेदगी मखोइना थेंगनरिबा अवाबसिंग MP बिमोलदा पाउदमखे विक्टिम फैमिली की माइकेदगी मिहात असिगी मतंगदा चेनरिबसिंग खुदोंबी थेंदुना ताकलफाव लेंगाकना ngasi फाव पॉजिटिव ओइबा एक्शन अमता लौखतना लेबसे पेंदे हाइखे वाफम सिंग अदु तारब मतुंग MP बिमोलना नगामिचम तरुक तमथिना लैथोक्लोय पार्लियामेंट पुखतुना चपचाना थेंगनगनी अमदी मखोगी जस्टिस फंगहनबा होटना मिहात पसिंग अदु सोयना एक्शन लौखतनबा महाकी माइकेदगी होटनगनी हाइना थाजब पिखि याम तौरे बस फारगा हालिनी नत्र जिरी दसु निंजंग बिदना को नुपी तरुक अमा अंगांग पिख्रब सुगुंबसु यावरगा तमचिना हालगा लंथोमिनेबा अखोई कोक्सिदा बेरा अमा लेरे साइमोंदा याम नुंगाइजदेबा आइना से खुदमा माइ मैतै I am proud to be a Maitai. I have no issue. I am still telling you no my Maitai amoina poamba ai raiba phawni yam chathopse but Maitai amoi haina aina aigi lemina ba furukta ina hantana yemada budi natte bai. That's not being a Maitai po lemina bai furukcha singda ina nushiba ngam se Maitai amagi gunne na lo nu pane bai Maitai am sum tokho di mioi bomana yahom tokho gunne ba mi amagi awan ngai ta so ga ngam bai. So when I spoke in parliament 60,000 IDPs lady ma'am si khallu oina hai ai ma'am tabiro mani natra ani shubdai kari hai sarkar amal lai di ka do bogi hana handoi no noi sipai duk lai du di noi pai ma'am sing na tawning na tawlai si laksan lu control them state amoy na lang gi samvidhan na pi riba constitution je uta chana lu mani pu da hai bai justice pi da ya ro no kya any proof hot book na tawna gi ba mayam si ki mara le ba mi sing se justice deliver taw do ya de gai se hai si hai bi si kang na kai kai da bimole sina maitai gi da ngang le re hai me am ya ni bra aina 60,000 hai do maitai khatara ba manipur de entai le ba IDP ne ba 60 hai le do na tro bharat ki lo chana lu
हाइसिबु मैतेगी इंटरेस्ट नत्रगा अखोय मयाम की इंटरेस्ट लाबा अमता हाइबियोबा मयाम की नत्रो सिफाई लेसिन तो कंट्रोल तो उसी तो लक्सल लोय सिबु मैतेगी इंटरेस्ट ngangiराबा से कांगु न मकोक्सिदा कम्युनलिज्म की वायरस न नारमिना मैतेगी द ngangi सु ngangle मादी कॉल मजांगी ना उसी में मीटिंग हम तावेबको पब्लिक मीटिंग इम्फाल आज सही मीटिंग होगलगदा रोमेनिक संगे बाय न होगला हाय मान बीमा हदक सिगी जिरीबांगा अदुगा सिदा सुलो काबद मैते नुपी मा सु सी नोंगिनी की वारी नि अदुगी मरक हेक नुपी अनि से सी हेक खंगबा दा गने बेना माय मिंदा मीटिंग ताव हुजि वीडियो ले अइना हायबा लान तौरप मतम सुमाय खना चेना तौदा ख्वाइदे वो हौ मिसे नुपा नते नुपी अमा ने हान लोय सुकदोसी अदुना सिगी लैहिदब नुपी अनि मा नुपी सिगा मैते नुपी लैदिसे मोय ममिंग दा आत्मा शांति की मक्ता कोई मिनिट अमतंग हान तुमिना लेप्सी ना हायबदा मी म्याम दो लोय होगलेबा हाइसे मतम दो कट खना रिंगै मतम तुमिना दा कापसल कन सीनम तौब्रामा आई खाले मामा दुना हाय kan ai mon du noi da tam da khon ni leisi tumam dai da masa nu pa chahi manga to su ba je ko gi solid food chabe ceremony nei da na chawum mai na adu to do ba ma pa su ti tholok to nei da ne ba angan nu pam sa tu chahi manga mama da ai wo tu chu mai sun kai har mai dan da mama I love you har bi hawgal to da ne ba ma hospital da gyan da to su masa si सिगी ह्यूमन ट्रेजेडी से कदां भी थुले नो सिदा इज राजनीति तौदना तौरइबा कांगू से मसे अखोय नंबर 1 एनिमी मनी है से कोई का बुम सी दुगा जस्टिस तानदा फंगबम थोप से सिगी सिना ने ngasai ताब da नुंगाइ दे मणिपुर असी अहुम थोकना थुगाइनबो होटनरे हाइबसे इंडिया लैंगा की थौंग असिना मयेक सेंगना ताकले हाइना वेटरन पॉलिटिशियन ओक्रम जोइना फोंद्रखले चीफ मिनिस्टर वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्कीम की मातांगदा मणिपुर के गवर्नर दा आईब चेरल अमा पिशुलुरबा मतुंग ngasi kakwa huidom laikai da leiba mahaki mayumda pangthokiba pawgi mifam amada wafam ase phongdokhibani ngasi ge pawgi mifam da veteran politician okram joina phongdokhibada lamdam ase ge oirakliba phibam ase pen daduna mamang dagi hauna mahakna wafam kaya phongdoktuna lakhibani maru oina manipur da thokliba irang asida india laingak na satharakliba thawong sing asina manipur ase ahum thokna thugai na bo hotnare haibase yamna laina khangba ngame loinana फना कन्ना मणिपुर कायदनबो होनरसु दिजुरी ओइना ngasidi मणिपुर असि अहुम थोकना खाइदोख्रे मणिपुर दा थोकिबा मिसि मिन्यागी थौदोकसिंग असिदा इंडिया लैंगाकना पुकनिंग फाथनबा अमदि थेमजिनबा ngasi फावबदा वाफम अमता हाइरक्तबा से यामना अंगकपा मने लमदम असिदा थोकिबा मिहात मिपुन असिदा बीजेपी की लुचिंगबा अमतना वाफम अमता हाइरक्ते बीजेपी ना लुचिंगलिबा ngasi सेंटर लैंगाकना दरकार लैरिबसे मणिपुर की लमने मणिपुर की मियाम दी मखोइदा दरकार लेते हाइबसे मखोइदा चथरिबा थवंग असिना मयेक सेंगना ताकले स्टेट असिदा बीजेपी की लैंगाक लाखिबदगे खुनाई असिगे सेक्शन खुदिंगमक मखोइना लाक्षिनबा होनरे लाकदोरिबा मिखल असिदा मणिपुर की मियाम अमदी इलेक्टर्स सिंग लाक्षिनबा बीजेपी ना थौरांग कया चथरकद्रा हाइबसे अचौबो वहंग अमने डिबेट डायलॉग अमदी डिस्कशन हाइबसे असेंबली अमदी पंचायत खक्तदा चथकदब नते सिटीजन खुदिंगमक के पुंसी महिंगदा डिबेट डायलॉग अमदी डिस्कशन हाइबसे यामनमक मथौ ताई हाइनसु महाकना मखाताना फोंदोके।
Manipur mangi marui manamdi paisana bot labor. Bot labor, bot yonba. Atop amana bot labor, bot yonba. Aduga paisa piraga bot lepa. Anek pa candidate. Manipur gi rain timang mi masakni. Bot yonba, it is a crime. Luraba Manipur gi issue shida. Kahan gadaba election kahan danaba. Sharan turan toriba. Akoi mayam punamasi. All these are election offenses. Ikai gunarba Manipur gi cable network press ki media house ki ikai kunaba representative mudamak haukiba me gi tang ahundagi Manipur da kangluki irang lakiba dudagi aigi level da ai pongning da phawjaba khangjaba haijaba khara thamdana miyam da haibam thokpa haidun lai kariguba kanda aina haiba kanda thakshi kasi da watpa duga khara lujadaba phajadaba wahaiwata phajadaba unculture ashin singbasu yawram bai ai khali adubu Manipur gi praja mayam akoibu nungkhibe mayam na aibu nu ngakpi ai isana khangi karigum kanda aina public platform na ngangbada karigumada wahai khradi ai kanmale ko ena adu miyam ngakpi aina su ngakpi na bhaiji cs mayam na honariba leader mayam na honariba rajniti dol gi kangmuna bharat sarkar na all these moin honabudi matakta aingodi pen da mayam lawdu lakpadu ai matam kharadi ai tamin lei maramdi haurukpadagi akhoina khangi madudi ngasi chathriba kanglukki irang asida bharat sarkar na tawriba ithilsina Manipur ahum thongna thugaina bo honare se ai as early as aina press interview da duga te mayam da adum ai mayam da hangar kare adubo Shri Birena Panba ahanba sarkar leigre anisuba kemsan lae kemsan lakpa da akhoina ngasai CSO mayam na political leader mayam na Bharat Brasagi lusingba mayam national leader mayam na honor in spite of all these best effort Manipur ahum thongna hoji khaidokre Manipur is now bifurcated in Center amadi state lengakna Manipur miyam masi kanbang ngamloidaba targade maming tagi oina laibidanu haina Communist Party of India CPI Manipur state ki spokesperson RK Amusana na fongdokre wafam asing asi irabot bawanda pangthokpa bawanda laiba CPI office ta pangthokiba pawgi mifam amada mahakna fongdokibane mahakna makha taraduna hai kumjali singani ga kunga humdoidagi hauraga lamdam masida thoklakliba irang asna maram oiraga Manipur asi amamba haibadu oire maru oina ngasigi malem sida chawkhalakpagi matung ina hauzik second amagi matam asi phawba aduki matik mamal yamlaba matam asida India ki Prime Minister Narendra Modi na luchingba laingak asna Manipur gi miyam asi karamba mawongda khalibano lamdam asida President rule lairingai matamda miyam na anoba laingak amas semhaningbagi apamba fongdokhibagi matung ina ngasidi anoba laingak ama leiraba matam asida handakta mipha mipungi thabak chatharakpa amade micham miyam khulai paiba natraga mioi khara amana tha ama chupna phajinduna thamlakpa haibase laingak leibagi khudamla loinana lamdam asida mipha mipun yauna khulai paiba singna phongna thoklakpa amade yum kai kaya mai thabna chingba thodok singa sigi matangda Prime Minister na chair loduna phamkiba mifam singda ngasi fawba karigumba mata khanakiba yaudre Masida Manipur gi CM na center da wa amata phongdokpa ngamdriba karigino haibu wafam sing mahakna phongdokhe Manipur government sina kadai de lei ba people ki government popular government se me hai mayam su lawi president unje khangam dre popular government la oga na kana no moina thadok pura ko people na government man lei ba pa mi hai ba lei re hojik pu moi lei ba gi ata thokpra ngarang nan ai pak na thamjara roi mi taruk phare mi kya phare khara ma thadoe kaino phana re punare tha ama supna phaning chit khulai pai bana lal ho bana natraga kanano icham cham mi na bu werasu bharat ki parja amabu Manipur ki parja bu pharga tha ama supna thambasibu gamin lei bra ba kadai da lei ge ba gamin lei bigi arthase kaino ba pharga haning ba hat pa ba rep tongning ba thugai makak ga hat pa ya ba yum mai tha ba ya ba khulai pairga kadai da sorok da pakap da kap ya ba sibu India government ki charson Manipur government charson lei moina post okdana hojik moi ki phami ba prime minister na siar lor ga phami bisi tabu
Manipur ki matang sibo ngasi ba budi khana ba tadri Manipur ki simersan madura represent tawri hai ba somdana mai thari kamnari ngasi ngarang siri nan yengai da ba thodok thui ba mana kari pawdam mage ba akoina tabdri ngarang bawdri pawdoe machet mawtamdri shanti oire nungai re prime minister na home minister na initiative lawdana Manipur da peace ki lae aina sarkar pairakpadi ngasi bawdadi adu chalure punna adu gum pot na woiroi miyam da tar part to ba center da su ta to center na jo state ta to wi Manipur praja ta to wi woido miyam ngangi ai khoi gi mihun na so ada thoga thona phana ai Manipur ki chief minister ni Manipur ki miyam da to ri kaino central government noi kari ro no hai da takhai na da natra di ai resign to ni Mamang tha megi tang taraga humdoida lailon baifai khuldege nupi singna pharaba matungda a militant singda sinakiba konsa khulgi mioi taruko mioi bagi minungsi amata utana makak kaktuna hat daga sinarakiba da Manipur All Manipur United Club Organization amuko poirei leimarol maira paibi apunba Manipur All Manipur Women's Voluntary Association, Committee on Human Rights Amade Manipuri Student Federation MSF na awaba pongdor pangalonina thaudok adubu akan maong da yaning de haina lup manga asina punna khuyek pidran thadurok pa cherol asina pongdorakle cherol asina makha taraduna hai asigumba hingchai aitamba mioi ba khunai gi machet amata yaudraba sa olaba mioi sing ase mirakta makha tana thamlabadi matung da hena tamthiba thaudok ya mayok na rakhigani Athuba matamda lairiba lengak asina maral lairaba sing adu phaduna logi matung ina matik chaba thabak lokhat kadabani Bharat lengak ke thaushilna lamdam asibu muthatnaba hotnabada illegal immigrant terrorist armed militant sing nektuna noma kangdana micham miyam da on sinduna mipha mipun misimina thokhanba khudakta lephan gadabani loinina lamdam asida ing tapa puraknabagidamak Bharat lengak na stipend training amade khulai pithaduna neklaga sizinariba illegal immigrant armed militant singa taunariba su khudakta abrogate tawgadabani amade Ministry of Home Affairs na lona yadaba loop singni haina khudakta ban tawgadabani haina loop mangan akan maong da taksilakle masida Tasin Ushinadana Lairabadi militant singna miyoiba khunai gi mayokta chathariba sida Bharat amade Manipur lengak su hak thengnana yawi haibase miyamna lawroidabagi maram laite hairi Matam kuina thiba khangdana lakhiba micham tarukki asiba hakchang oina fanghankiba se paliba lengak asina micham miyam gi punsibu ngak senduna thamli haibagi chap chaba khudam la haina Manipur Youth League mayolna lengak ta wahang hanglakpaga loina micham taruk hat khiba saram chat ki thawung ase condemn tawi hairi ngasi lamdam asida micham miyam gi punsi noma gi asibagi khayata tarakliba ase Aliba Center Madi State Lengakna Taupam Thokpa Mathau Pang Thoktabagi ni haibada haiman bathokloi Haukiba lising ani kunga humdoigi megi tarik ahumdagi Chin Kuki Narco Terrorist Singna Mitai Singi Mathakta Atamnana Chatharakiba Lan ase Chahi ahum sura phauba Waroishin Purakpa ngamdana leiriba Chairakta Chin Kuki Narco Terrorist Singna amuk Nagai Chilinau Singi Mathakta su lan taurakpa asina takpade Manipurda khundariba yelhau mi ching amade tam sing ase India na muthatnaba chatharakpa thawong ni haina lawdaba ngamloi lamdam asida tangdulai taba hanjinaba hotnabagi mahutta lakliba lising ani kunga tareta pangthokadoriba taraga humdoi shuba Manipur Legislative Assembly election asigi vote khomduna lairiba luchingba sing ase ubada mayolna angakpa fawi loinana masida kaujan thiba praja singna aikhoi kari phibam da lairi amade aikhoi kari taushige haina khanaduna laibagi mahut aigi mi mai paknaba hotnaduna lainariba si ubadasu Manipur gi tunglam chat ki khanbada nungnang mo poi laingak asina thamoi sengna micham miyam gi punsi amadi lanthum ngaktuna ingna tapna laihanna ba hotnarabadi adumak Manipur gi phibam asi pharakadabani adubu laibak nungshiba thamoi sengba laingak pa laitabada Manipur gi phibam sokchilakle Hauzik Isai Pamgi Natraga Lanagi Haibu Wakal da Ngauda Lady Baluching Basing Asigi Matakta Aikoi Micham Miyamna Aikoi get Tunglam Chat Kidamak Akan ba Ihawa Machang Sin Mathawyamna Tarabani Miyam gi Khandaba Lengak Paiba Haitaba Luching Basing Masa Masana Paiba Pamsing Chingtha Fam Thokpani Masi Miyam Hupna Wakal Tabiu Hainasu Mayolna Laipak Miyamna Thamlakle Aroibada Micham Taruk Hatbata Chenariba Kudingmak Sirum narum laba lengak na athuba matamda chairak pikadabani masi pangthokpa ngamlabata lengak ase hingli haina miyamna lawbani hairi
लाखलिबा जून की तांग तरागा मरीदा मणिपुर मियाम की इहौ ममीना मणिपुर पुंबगे नहा सिंगी ओइबा यूथ पॉलिटिकल कन्वेंशन अमा थौबाल मेला ग्राउंड दा नुंगथिल की पुंग तरागा माथोय के मिनिट 30 दा पांगथोकनी हाइरि मसीदा मणिपुर लैरिबा नहा खुदिमकना सोइदना सरुक याबियु अमसुंग मणिपुर की तुंगी फिरेप नहा मयाम पुन्ना लेपमिनबगी मतम यौरे अखोई अमतो इना पुनसिंदुना इसा इसा की थौदांगनी खन्ना लेबाकी खन्ना नैनबासिदा सरुक यादुना लाकदरिबा चही कयागी इमा मणिपुर की सक्तम नहा सिंगना लेपलसे तुंगलम चट की दमक अखोई पुन्ना चंगसिलसी हाइना मणिपुर मियाम की इहौगे कन्वेनर ओइनाम प्रेमदास खुमन न खुजेक पिदुना थादुरकपा चेरोल असना फोंगदुरकले PYC Club na कोलिबा मफमदा मीटैगी यूनिटी थुकाइबा मानबा मओंगदा नौना सलाई यूथ क्लब हाइबा क्लब अमा रजिस्टर तौनी हाइना न्यूज़पेपर दा हापलपा थेंगनरे मसिगी मतांगदा हाना लेरिबा यामना लीरबा पुरैरोंबा यूथ क्लब PYC असे मथौ फजना पांगथोकलिबा क्लब अमने हाइबसु खंगले फुल्ली फंक्शन तौरिबा क्लब असिना कोलिबा लेकाइगी मियोइ सिंगना रिप्रेजेंट तौदुना मथौ तौरिबा क्लब असिबु नाथैरगा नौना क्लब अमा रजिस्टर तौगनी हाइबसि वाहनथोक लेते अमसुंग तौफमसु थोकते हाइरिबसिगी मतांगदा PYC क्लब अमदि मैरा पाइबिना DC अमदि DCO दा हाना लेरिबा क्लब असिगी नाथैरगा नौना क्लब रजिस्टर तौबा यारोय हाइना ऑब्जेक्शन थाकिबसु लेरे मसिगी मतांगदा PYC क्लब ना लुपता वाकलकपगी मतुंग इना लुपना सुकुपना थिजिल्ले मणिपुर की लेरिबा तंगदु लेतादबा मदि मिठैगी यूनिटी दा सिंगनरकपा तांजा असिदा अखोय यूनिटी ओइदबा यादे हाइदुना अमदि मिठै मपांगल कंदबा यादे हाइदुना KKL ना होटनदुना लाक्ली मरम असना मथौ तौरिबा क्लब अमा लैना लैना कनागुंबा खरगी थौइन सिंदगे मिठैगी यूनिटी खंदबा मिठै मचा खरना मिठैगी यूनिटी थुगाइनबा सिलक्लिबसे KKL ना याबंगमलोय हाइना कंगलैपाक कनबलुप की सेक्रेटरी जनरल लुवांगचा युगम खैंगाकपना खुयेक पिदन थादुरकपा चेरोल असना फोंगदुरकले चेरोल असना हाइ KKL ना मरी लेनबा डिपार्टमेंट DCO इम्फाल ईस्टा चे थाजिनखिबा लेरे अदुबु लाइवक थीबदी डिपार्टमेंट असिगे ऑफिसर खरना अंगम अथौ अमगा लौतुनरगा अखोइगी लेटर असि रिजेक्ट तौरे हाइना जुनगी तांग 9 की खबरदा हापखरे अदुबो हाइरिबो ऑब्जेक्शन असि रजिस्टर दा अमुक हन थारगनी PYC क्लब असिना कोनबा लेकाई मनुंगदा मिटै थुकाइबा मानबा मओंगदा क्लब अमा नौना रजिस्टर तौबा सुंगया यारोय PYC क्लब ना कोलिबा मफम सिगी मियामना नुंगसी चानना अमता ओइना रिप्रेजेंट तौमिनदुना मतमतमगी ओइबा चौखत थौरांगी थबक तौमिनबदा अकाइबा करिमता लेते अदुदिना तदना नॉर्मल ओइना लेरिबा क्लब अमदि लेकाई असिबो मचेत ताना थुकाइरगा मिठैगी यूनिटी पुरकनी हाइबदुदी अरान युमफम याउदब थबकने मसिगुमलबा मिठैगी यूनिटी थुगाइनबा थवंग असिदा कना कना थवाई याउन चेली हाइबा मसक फजना खंगे अमदे मसि KKL लेरिंगैदा ओइथोक्लोय अमदे खुदकता लेपखदबने चथरिबा थबक असिदा फुरुप अमगी मचिन मनाव कयाबु मचेत ताना थुगाइबा पाम्बा अखुबा राजनीति की थविनसिन याउबगा लोरिना मसागी ओइजबदा गाउबा मफुरुप मचिन मनाव मसक खंगदबा मिठै मचा खरना खोइचाक ओइरगा थबक सिंग असि पाइखटपनि हाइबसु KKL ना मयेक सिंगना खंगबा ngamle लोइना लोइना अचुम्बा सेंगबा नाथैदुना मसागी मथौ मसक खंगना तौदबा ऑफिसर खरसु लौतुनबा सिदा यावरे हाइबसु खुदमगा लोइना KKL ना मयेक सिंगना खंगबा ngamle मिटै सिंग सीब चंगबा अनिगी लंगदाइदा हिंगलिंगै तानफमदा मिटै सिंगबु उसित थवोइदबा मानबा थोंग कया चथरकपा KKL ना कैदौनुंगदा खांगदुना लेबा ngamloi ngasi mitai da singna rakliba landa rakliba madi yekna ba singa se kana kanano haiba mayek singna khanglabani aduna mitai aikhoi mikup na hum singna leiba mathautai amade kanagumba kharagi thawin sin amasung kanaba kharagi langda thuduna ba honasi haina chawlasna makhata rakle वांखै थांजम लेकाई दलैबा चैतना इंस्टीट्यूट ऑफ संकृतना CIS लिंखलखिबगी मपोक कुमोन थौरम गलोइना अनोब प्रोडक्शन ओइना बसंतगी लेचल उत्पगी थौरम पांथोक्रे लायन सजिक मनिंग लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांथोकिबा थौरम अदुदा सेकमाई AC की MLA हाइखाम
Dingo Singh, JN Manipur Dance Academy की Director P. Bilas Singh, Lairen Kabi Kadamban GP की Chairperson Nunglepam Bobby Singh, ex-जिला परिषद member Kaisam Sohodeba Singh, Lairen Sajik Social Welfare Youth Club की President Hidam Gulapi Mitena, Guest of Honor ओइना सरुक याखे। थरमगा मरी लेना हेखाम दिंगोना फोंदोखिबदा मणिपुर की लैरिबा कला संस्कृतिना मालेमदा सक ताकली हाइबदा हाइमंदा थोकलोय। अहल लमन ओजा गुरु सिंहना थमलिबा लिक्लम सिंह काइहंदना तमसिंदुना हौगलकलिबा मिरोलदा खंगहनबगी तंगाई फदबा लई हाइखिबगा लोइना ओजा क्रमना लोइनगनी अमदी अहल लमनदगी संकृतनागी मरमदा परिंग बथाप नाइना तमसिल हौगदबनी हाइखि। Jiribam Municipal Council na World Environment Day lisingani kunga taruk kamari lenana chatliba tha sigi jungi tang manga dagi hauna chayol ama chup na pangthokiba tongan ba thorom singda cleanliness drive door to door awareness on four waste segregation na chingba pangthoke ngasi lotion bagi thoromda jiri ima kaithel da cleanliness drive amadi ima kaithel gi akoibada ek pair mark nam manung channa u chara su thake Maduda Jiribam District की Deputy Commissioner Arvin Hanglem IAS, S. Santi Devi Caretaker Chairperson, Executive Officer Moirangthem Surjit Singh, Elangbam Amuthoi MCS AC to DC, Abuzam Roman MCS SDO Porobekra, Caretaker Ward Councillor Singbam Yoi Kayanasu Sarukyake. National Center for Financial Education NCFE Mumbai na online ki khuthang na numit humni chupna pangtokadaba National Financial Literacy Assessment Test NFLAT Bisnupur District ke manung chanalaiba qualify ge Mother's Pride Academy gi Mahairoi Singh da school asina assessment test asigi khudong chaba sing Mahairoi Singh da piri Financial Literacy Assessment Test aduga mari lenana Mother's Pride Academy qualify ge principal Komdram Basanta Maitena Fongdokibada National Financial Literacy Assessment Test NFLAT asida Mother's Pride Academy qualify gi oina Mahairui Chamriga Nifuga Taret na saruk yagani Financial Literacy Assessment Test asida India Pumboda Lady by School Sing na saruk yabagi khudong chabalai Test asida class 6 tagi class 12 fawbada tamliba Mahairui Singna category ahum thokna class 6 to 8 NFLAT Junior 9 to 10 na NFLAT Intermediate amade 11 to 12 na NFLAT Senior High na khaidokuna yawa yabagi khudong chaba piri Test asida real life ta financial education na piriba money matters banking insurance investment pension financial inclusion taxation amadi consumer protection na chingba singda mapung oiba wakhalonda test asi tawbane School asina lisingani taraga humdoi hauduna test asi yauduna lakli adabu COVID-19 amade Manipura thokliba irang asna maram oiduna matam khra test asi yaudre test asi ngasi dagi hauduna numit humni chupna chathagani loinina makatana Manipura lairiba school singna test asi gi matang da khangbiningba lairagasu schoolexam.ncfe.org.in da changbiduna test asi gi khudong chaba lawbiu haiki Sida mapung oina thama kana sigumba test ase tawbani in solising amaga khoigi taraga humdoi degi Mother's Pride Academy na sigumba financial literacy assessment test si yawraga lai adubu covid amasung Manipur da lekiba irang asina phibam asina maram oirakanda khoi marakta yawbangam khide 2026 asidadi khoigi satra sing asi specially class 6 tegina 10 da tamiba angang sing asi yawgani haribasi ngasidegi horakanda khoina numi humni chupna maigi slot si 45 minutes ki exam thagadamni online da thabani computer based assessment test ni duna
कांगलुप मसेलगी मरक्ता अमगा पाक्तक्तना हाटना सुनबगी थवोंग खरा नेमथरुरबगी मतुंगदा हंदक अमुक इनौ नौना मची मसीदा मिहात मिपुन परिंग नायना सथरक्लिबसे मणिपुर लेंगाकना तुमिना लैसिलिबा करिगिनो मणिपुर लेंगाकी लॉ एंड ऑर्डर कदाइदा चटख्रे ह्यूमन राइट कदाइदा चटख्रे हाटनिंग बा हाटबा फानिंग बा फाबा तौनिंगबता तौबदा अथिंगबा पीदबा सिबुरा डेमोक्रेसी हाइरिबसे डेमोक्रेसी बु पाइदिबा मियामगी लेंगाक मियामगी सिक्योरिटी फोर्स सिंग असीबा लौखटनबगे पोस्टमार्टम तौनबा खक्की लेरबरा हाइना कंगलई पीपल कन्फेडरेशन केपेकोना हंगलखले लुप असना थादोरकपा चेरोल असना हाई कांगलुप की पॉलिटिकल गी मुक्नबा सिगी वारोशिन सेंटर गी खुट यावदना स्टेट लेंगा खक्तना पुरकपा ngamloi हाइबदी याई अदुबो स्टेट लेंगा की नातोन सुमांग मक्तदा मसामा की मिचम मियामबु तमथीना हाटला फावबा मखुट पुल्लगा तुमिना येंगलगा लैबा हाइबसे लेंगा अमा लैबगी वाहनथोक लैरिबरा लेंगा की मथौ असी कंडेम तौबा खक्तरा हौखिबा मेगी तांग तरागा हुमदोइदे इम्फालदगी किलोमीटर कुन फानसु लापा नतबा लैलोन वाईफाई खुंदगे इफोंग फोंगना लियांगमै फुरुप की मिचम खरा फाखिबगी मनुंगदा नुपा तरुक तमथीना हातोकलगा सिनरगला फावबा मी अमता फाबा ngamdaba लेंगाकसिबु लेंगाकलो मिचम फाबदा चेन्नई हाइरिबा लैलोन वाईफाई खुंदा ऑपरेशन तौद्रिबा करिगिनो मनुंगदा करी अरुनबा थौरांग लैबनो लमदम असिदा इंगतपा हंजिन हनगे हाइरबदी थेंबा नौबा खकना यारो लोगी मथौ चपचाना पांगथोकपा चंगी लेंगाकना लॉ एंड ऑर्डर ngakpa ngamdrabadi miyamda लेंगाकी मथक्ता ओनसिलकपसु याई मसी खंगना लेंगाकना थबक पाइखत पियु हाइना चौलसना मखा तरकले District Legal Services Authority Bisnupur amadi Legal Aid Clinic kumbi anina puna kusamnaraga District Legal Services Authority Bisnupur amadi Legal Aid Clinic kumbi ani puna kusamnaraga Netaji Subhash Chandra Bose Awasiya Vidyalaya kumbida nomagi oiba mahairoi sing amadi oja sing Legal Awareness Program amaga loina World Day Against Child Labor gi thoram ama pangthokre National Legal Services Authority NALSA ki mityang makhada Bharat pumbagi oina paikhatliba safaba angang gi punsi safaba tunglamchat suraksit baspan surasit Vavisya haiba thorom adugi manung channa Manipur State Legal Services Authority gi mityang makhada pangthokibane Legal Awareness ki thorom aduda school asigi mahairoi chani romna saruk yaduna pangthokiba aduda POCSO Act 2013 ta henna midyang thamduna logi maramda khang hairaba kayana miyamda pukning lokshin kaya piduna wakhal taminakhe Thoramaduga Mari Lenana Advocate Thoksom Hemchandra Mitay, Panel Lawyer Amadi, Advocate Laukrakpam Herodit Singh, Assistant Legal at Defense Council, Bisnupur, Anina, Thoramadugi Mapungoiba Resource Person Oina, Prevention of Children from Sexual Offense, POCSO Act 2012 Kimatang, the Wanganguna, Sexual Offense Haibasi Angang Adu, Nupi Nupa Kaide. amada hekta oiba yai mama mapa oiba singna su check sina tambi takpi ba mathau tare angang haibasi karamba chahi matangno sexual offenses haibasi karino child marriage haibasina karino chahi sudana luhongda logi mityeng da kari leibage hakchangi amadi pukning wakal da kari sokhan malai leibaki oina chakhot khongthang da kari akai bapi angang da sexual offenses tawramlaba kanada wakat kani Kari taugani, kari gumba chahi sudana luhonglam labadi loana kari chirak pigani haibna chingba wafam singda advocate Hem Chandra Marik Jumna Thampike. Sexually abuse free amadi child marriage free Bharat oihanba haibase court natraga government khakta oithokloi. Miyam hupna hotna minaba darkalai mama mapa oiba sing amadi oja sing club sing maira paibi sing Panchayat Singh Gyan Tabiba Changi, Maram Aduna, Miyam Puna Hotna Minaduna, Alphaba Tunglam Chat Amasema Matau Tai Hainaso Fongdoke. Abuse Niom Chumna Tamnava, Ain Live Nico. Ain Chimakan Legre, Asagi Pokso Isinagaino. Pokso Zagaino. Protection of Children, Adi Angang Bu Protect over. Peace and Bibo from Kari
sexual offenses makan lay ko ayin gida asagi child labor protection act ama su lay do aduna mu amang thabuk son ba yada bagi namdana suwala magadi suwala mi sing do dan dipi ba adagi ama su lay ko akoi marriageable age ena ko yumban ba gi kanoma chahi am lay ko nupi gi chahi kya oiramgani yumban ba yabagi long ba yabase trying pan 18 ko chume nupa gi na kya kuni thoi ama here kun ma thoi 21 ko aduna aduda oragadi adugi marriage to yumban do nalen boy chanawe yade ko aduda forcefully to holla magadi adugi dandi lay ko aduna koi subject lay with minus mane ek me am lay ba aduna society se fazna harmony da santi oina leina ba koina class da thingna lakpa na tragana kenoma phata bathawa ma mi khana rure torgadi ujana punishment am pi drop aduna school gini ko aduga hostel gini aing gidi ka mai pi jail de thami ko fine lawi aduna pokso gidi kitang aruba ain namni ko aduna sentence to life imprisonment edi punchi chupagi with rigorous imprisonment ena ko sabak suraga frida thamba nataba charaga tumaga lei nataba adugi lei natragana death sentence and death penalty ko siwi chera adubo pi niyom chumna thamnaba ain leivni ko Maitai Singi Ipai Pusing Thambiramba culture ama oiriba thang ta sibu haurakliba angang singda ningthina khanghanabagi pandamda Thawal District Art and Culture Development Association TDACDA wabagai terarukna sinduna thang tagi matangda nomagi oiba lecture cum demonstration program ama ngasi Kaksing District ke manung chanalaiba wabagai terarurak high school da pangthokre ngasi ki thormatuda Thawal District Art and Culture Development gi artist singna thang tagi matang da lecture piduna amade demonstration galona ningthina khanghan ki haina association sigi secretary Mayengbam Brazamani na phongdokle amaromda maitai singi luhongba lana thoram atai thoram kayada achouba thodang lauriba arang phomgi matang da su lecture cum demonstration program ama MB Kala Sangit Sangam Bidalaya wabagai teraurak na sinduna ngase wabagai teraurak high school da pangthokre District Police Kaksing na sinduna Kaksing District ke manung dalaiba handakta phal lauthokiba Union Public Service Commission Loba Civil Service Examination 2025-2026 Manipur Public Service Commission Loba Combined Competitive Civil Services Examination 2012 Kosem CBSC amadi Boshem na Loba Examination singda mark wang na fangduna Academic Excellence panglakraba mahayroi amadi Lamdam asidagi malem amadi jati gi thakta mingchat purakraba district asigi sanaroi bo harau taramna oktuna pukning thogatpaki thoram ama ngase Kaksing Chumnang Laikai Asram Road ta leiba community hall da pangtokre thoramadu thoram gi mapu sing oina Superintendent of Police Kakching District Laishram Priyadarsini IPS Additional SP Kaksing Sankrajit Loitongbam MPS Former Vice President DM University Dr. Nomaithem Rasmohan, Sahitya Academy Awardee Moirangthem Rajan, Retired Lecturer Dr. N. Pramodini Amade, President Kaksing Bazar Business Welfare Association, Yangkhom Rajendrana Sarukyake. Thoromadugi Nunggi Weba Warol Pidaduna Additional SP Sankarjit Loitongbam na Fongdokibada, Mithoi mihen ba punsida mai pak pahaibase noma khakta hotnaraga mai paklak manate punsigi oiba pandam amadi phidam ama thamlaga lepa leitana khangba kana honarak pana mai pak pa ngamlaklibane mai paklaba actuber ama oirak pahaibase nation asigi asset ama oiribane aduna makhoi po harau taramna oktuna tungda afoba thabakaya tawrakna ba thongna piba oina thormasi pakthokpani Mai paklaba mithoi mihelaba singna su leibak asibu sagatpada achouba thodang lomina si haina su phongdrakhe thoramaduda
मिठोई मिहेलबा मार्क वांगना फंगलबा मदी माई पाकलबा माहिरोई सिंगदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस कक्चिंग की माइकेदगी अचंब खुदोल पोट सिंग पिदना इकाई खुमनबसु उठकी मणिपुर पुलिस चलिबा था सिगी तांग तरादा मणिपुर पुलिस के कांस्टेबल अनि यावना मियोय मरी WY टैबलेट का कोनना कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट के फागत ngमख्रे हाइरे पुलिस की पाव की मतुंग इना कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट के कांगपोपी पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेबा नेशनल हाईवे 2 मणिपुर पुलिस ना गाड़ी सिंग अचत अवोस सिंग से चथबदा हाइब पोलम सिंग असे फंगबा ngमखिबन हाइरे पोटलम सिंग असे का कोनना फारबा मियोय मरी अदुदी MD जमीर खान चही निफुगा मंगा लिलोंग हाउरीबी मखा लेकाई मणिपुर पुलिस के कांस्टेबल MD जुमा खान चही कुंट्रागनिथोई खेत्री मखा लेकाई इम्फाल ईस्ट मणिपुर पुलिस की हेड कांस्टेबल MD हाफिजुद्दीन चही निफुगनिथोई गोलापति अमदे सामिम चही कुंट्रागा तरुक लिलोंग हाउरीबीदगी हाइरे मखोदगी WY टेबेट गेजी तरुक का ग्राम चामा पोलम सिंह पुथोक पुशिन तौबदा चेनबा विंगर MN03B 0283 अमदे निशान मैग्नाइट MN08A 0877 फागल हाइरे निंगोल लेचल प्रोडक्शन अमदे या स्टूडियो का पुनः खुशमनना पुथोकदबा लोनथोकतबी टू हाइना मिंगथोनबा मणिपुरी फीचर फिल्म की याइफा थौनी थौरम ngase इम्फाल की हाइंग खोंगबाल उफोंग युमफम दलेबा लाइनिंगथौ सनामही संगलेंदा पांगथोखरे थौनी थौरम अदुदा कल्चरल एक्टिविस्ट नरेंद्र निंगोंबा मदी सीनियर एक्टर निंगथौजा जे विद्याना अथोइब मिथुंगलेन सिंगुना सरुक याखे फिल्म की स्टोरी प्रीति इरेंगबम स्क्रीन प्ले बारुल लाइश्रम अमदी डायलॉग प्राणे युंखामने फिल्म की प्रोडक्शन मैनेजर लाइश्रम जैम्स ने सिनेमाटोग्राफीना अंबर अमदी रॉक्सीनी फिल्म जलजीत जितेश्वरी नरेंद्र निंगोंबा निंगथौजा जेविद्या गीता पुनेश्वरी सैत्या मेरी अमदी एलिना अंगोमना चिंगबना मरुएबा ममीरोई सिंह ओइना तोंगान तोंगान बसक्तम सिंह लांगदोरे फिल्म की चीफ कंसल्टेंट निंगथौजा जेविद्या अमदी डायरेक्टर अंबर जेरेमिनी थौरमगा मरी लेना वांगांगलोइसिंगना मणिपुरी फिल्म चौखटनबगी मतंगदा वाफम कया फोंदोकनखी डिस्ट्रिक्ट कांग एसोसिएशन जिरीबाम सिंधुना जिरीबाम की बाबूपरादा लेबा लमलेन कम्युनिटी हॉल कम कांग संगदा कांग खुद तरागनिथोइना सरुक यादुना सानरिबा थोकचोम जुबोती देवी मेमोरियल मिक्स नुपी खुद कांग टूर्नामेंट लिस्टिंग अनि कुनगा तरुक के ngasi सानखिबा क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मैच दा यावल एना SAYC ओबू पांजल तरागा तरेत तरेत माइथि बपीखरे हायंगी क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मैच नुंगथिल के पुंग अमताब मतमदा यावल बीगा MITL गा सनगने ngasi मैच दा के मंगलेंब सिंगना अंपायर अदुगा के इबोतोन सिंगना स्कोर ओइके ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन जिरीबाम ने सिंधुना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल के सानाबुंगदा टीम तरागा मंगान सरुक यादुना सानरिबा अनि सुबा सतीश चंद्र रॉय मिनी बॉयज अंडर 13 फुटसाल फुटबॉल टूर्नामेंट लिस्टिंग अनि कुनगा मंगा AJSA ngasi सानखिबा क्वार्टर फाइनल नॉकआउट राउंड के अहान मैच ता यावल क्लब ना इचल क्लब बीबू गोल अहुम अनि द माइथि बपीदुना यावल सेमीफाइनल संख्रे अनीसुबा मैचना UPCA ना CKC बीबू गोल तरुक सिनोदा माइथीबा पिदुना सेमीफाइनल चंगबा अनीसुबा टीम ओइक्रे ngasi मैच असिदा जी थियोफिल सहीजान लास्कर अमदी इकबाल हुसैन मैच असिबो कंडक्ट तौखे लाखलिबा तांग तरागा मंगादा अरोइबा क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मैच की अहान मैच नुंगथिल पुंग अनिगा मिनिट कुंट्रा ताब मतमदा NFC गा इचल क्लब A गा सानगनी अनीसुबा मैच ना नुंगथिल पुंग अहुम मिनिट कुंट्रा ताब मतमदा UPCC गा CKC A गा सानगनी हाइरे
Hotel and Chantona sponsor Tauraga Mangal Foundation Hairok Amasung Maipakpi Organizing Committee Anina City Club Hairok Kusam Naraga Sinduna Tim Kuntragani Toina Group Nipan Tokna Kaidukuna Mamang Tha Megitang Kunganipan Dege City Club Ki Playground the Hokiba Fort Maipakpi Memorial Trophy Listing and Kungataruk 9A Side Style Level Men's Open Football Tournament gi ngasi match amakak sanakibada Haibong Makong FC amasung Goro FC draw chatkre. Tournament gi ngasi sanakiba Haibong Makong FC amasung Goro FC apiba matam gi manungda goal amamam chanaduna draw chatkibane. Haibong Makong FC gi goal amasu jersey number 9 Gullaivana minute kunda sanke. Aduga Goro FC gi goal amaduna minute kuntra da jersey number 12 sakipna chankibane. Match asida Haibong Makong FC gi akas minute nifuda yellow card ama pike tournament sigi hayengi match singda kanglei pak pari amasung Thongzu FC anina ahanba ground da aduga SSA Turf amasung Lamding FC anina anisuba ground sanagani haidi. Aroibada maroiba paw amuka hana pisari. State amani khaknatana Northeast State ayambadagi afos pa mathang chehida lauthoklagani haina Home Minister Amit Shah na phongdokre. Nagamicham taruk hat khibagi chapchaba justice phanghanaba hotnagani haina MP Bimol na victim family da thasaba pikre. India lengak na Manipur ahum thok na thugay na bahot na rehay basi mayek sek na takle hay na veteran politician to Okram Joy na fongdrakle. Nagagi miyoy taruk tamti na hat kiba thawongbu lup mga na akan mamuong dayaning da ba fongdrakle. Amade lengak na law and order ngak pangam drabadi miyam na lengak ki mathakta on silak pasu yai haina kepeko na chaksin wa thamnakle. Ngasigi oinadi MITvPRIMETIMEenglishnews sandok chaba Manipuri Prime Time News matang ngasi lusinjare midyeng tabiri bapum namapu amuka hana khurumjari. Lalabati sumthokpa mosalabati nalhanba mipum khudimaki haungasan aihak jeni khurai laibak sembada mipum khudimaksu saruk yamina si haituna paujeng khara puduna lakchari voter list singbo taseng na thamnaba eligible oiba voter singdamak yauhannaba ECI na special intensive revision haibadi SIR 2026 haure Mei tarik kuntra dagina June gi tarik kunipan phawbada BLO yumthong khutingi lakani makhoina piramba enumeration form mention biraga BLO da sinabiyu enumeration form submit tawidrabadi voter list da ming yarok loy akupa marol gidama BLO da hangbiyu natraga 1950 da call tawiyu I am in RU Dada! Give him a key, no. As a become Sige yung say, next time, tina-checksin na laksilaga tamlo ba ni ne? Dada lang say, juha habag ang takita bo. Asum na, mayam na machalbo ngapsyan lugum. Masige yung masibo, masuya nga ko kada batagi. Next time, tina-ngapsyali. Next TMT is or habating laptop na nabasim bani. Zaman technology siya naman na concrete katok na tinaba matanda. Kapang lang magkuhan na hanggal adali. Next TMT, strength is in the quick.